maka dia aja masih sila lo mulai borani carana. Yang pertama ya komana suki baji kajunya baji bale purani wajiki purani bisai terakhir mati barakaki aga bacana Pak Guru kita dan kalian ni maka dia bacana ya ko bisa sarak nasang itu matoi wali bisa malaikat pacing nasu mudarat tama sunnah nadlala perlu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya berungir baca salawat ikoiwi pai pasikore balewi si bawa kajuna pai nasu insyaallah matu kopori nasu malunrak pitu na pisingnya hebatna koi purai pandre ngelaketa dek na puji mandre warung apalagi kau dek gaga duitna. Iya, hebatna tuh. Yang kedua na iko mana suki macam mana su tu? Iya, pak engkau balik bola lagi macam mana suci cina patut poring telun rupa jajinna. Mama tamon ria si makan nyonya mon datangnya maku pelamun ria wae. Iya, iya. Jadi mana suki na apalagi kau sejumai. Rede tu nan rewe, kau rede nan rumah tak pamalki sini makul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Irite kong keberre nalah itaroni berre. Ya kau dek kagak yulangi. Jadi harus ada beras. Diambil sendok ya ko mari ini matu nan reverona ya isaji ni pelan-pelan taruh penewe ya rona pure pangali sindru aga iba cangi sebelum taruh koro maka niki buang sangga dina lupai ganan rewe lake kulan sesusani na lupai ka iba cangi salawa ke 10 sidi napai taruh korona aja mo to pada maka den keturajun ye pasio ati sanne duna ye ya to si ko macil lagi pasio mata ye macil lagi makin cuki agi baca kan ki wakata baca ayat mu puang wale sabab baraka pasioma terlor laki ku nama tetap papujin nalorian nadik nala basire bacaan barani baca inna atena baca ngulu Allah tu baca salawat baru cila napi cila ko pura kini talakyatan napa jokan salah cila tu malah mata nak mal basire ye apa bahaya lah nama ku ke urani we aja nak itibati si timi benena tapi selingkuhnya banyak. Hadirin sama berbahagia makanya dengan sisilah itu si dia orang ni agak tu si pakai maka dia itu riulo tanah maka dia andru guru tak topan ritai tanang itu ripojimu riatimu abalangong ngiripinatimu tanamlah orang yang kau cintai di sanubarimu dan ikatlah ya tanamlah di hatimu dan ikatlah di sanubarimu ye taruntuk matu selanjutnya nanda kedua mempelai biasa ki mengaji nak ya biasa mudi pura kata runtuh pak dogan dan Nabi Ibrahim nak ya kode biasa tapi pasti pura tak baca taruh ilu podang doanya Nabi Ibrahim perlu dibaca nak perlu diamalkan. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang anak semua jadi nabi, memiliki 12 cucu semua jadi nabi. Jadi kalau ada orang beberapa orang anaknya semua berhasil berarti ada rahasia kehidupannya. Perlu dicongari perlu kita makutana atau makku itu ye kong ka tahu madi cimana nak wijana mat tujuh lala mana nak wijana berarti dia nasisi lalo satu diantaranya Nabi Ibrahim ternyata ditelusuri doanya itu sangat makbul ye aga doanya Nabi Ibrahim maka dia Rabbi habali minas solihin ya koma bicara gigi maka naki buang arika anak wija makanya tapana maka sifat naming kali ngabaca turu parenta selanjutnya kapan dibaca Ibrahim atu loki mandre di sematu matu nak di antren rena teman lebih nemi ya ibarat matu kalau ki mandre nak dek dibaca koto elok mandre dek to ni baca koto puram mandre tapi dibaca komat tengah ki mandre dipaham jadi doanya Nabi Ibrahim tidak dibaca sebelum makan dan tidak dibaca sesudah makan tapi dibaca pada saat makan dan sedang menikmati makanan itu kun itu mau rasa nampak dongnya nak kun itu mau rasa nampak dongnya ye kun itu ye makanya maka dia tu andre guruta atau pandrite koruntu kideje pada cengi sukuruta tapi koruntu kinyama pada cengi pada ngerata dan dia perlodot tak nasabak de cilino yang kateng katekutu de ceng akhirat yang minaseng katekutu nairo ko nyama pa icurita telum itu nonroy nyama pak kita iku puri cek bolai puri bele-bele bolai pak kita itu menyamung yang kedua mandeki bakso mandeki nyonya mandeki bubur mandeki aga tiga roh menyamung jadi matai tiga roh selebihnya itu di mana komanian lebih nengi jadi itu ya sengi Allah bineng na perlu pada cengi pak det na sekadar pelampiasan hawa nafsu kami itu baraka aku tu
Ye makanya maka dia guruta koruntuki decing pada sing sukuruta tapi koruntuki nyamo pada cing paringarata dan dia perlodota nasabat decil itu yang decil ini akating katikutu decing akhir minasing katikutu telu ya anakku na yero si mai ringkisi juga si ma yero si impe ringkisi juga si impe yero si ringkisi jadi dia nak kebetulan tu ringkisi di mana nak ya katem itu nah itu kan. Ye makanya kuni rona berfungsi doanya Nabi Ibrahim Rabbi habli minas solihin ya kuma bicara gigi pungare ka anak wija makanya tapana maka sifana mengkali ngabaca turu perintah ya tatar mul pusat data ang kali ngabangi bapak tak kada mandri siro anakku ye itu ian terakhir anda kedua mempelai dek kagak tahu mal lebih ning tanang kamana jujana kamana susana kamana persoalan ye cantik bini we me ka to mancu-ancu dia sina cantik benendo ica cawe kalau arisan di makut jadi dia kagak tungka mana persoalan atau ini tapi insya Allah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun yang kita lakukan jadi ini orangnya wajib bekerja mencari nafkah jadi setiap loki jokana manyaki wakata lo galungi puang panas kongka dici ke panas saka kode kagak panas saka bismillah ni tajo kata luton itu 5 galon na toli indra dompe mia boso tapa pisau ye telutoni tu lima darah na tali dia kagak palolongan na tapa pisawi loki mak balu buah-buah na wiri lalu yon rema balu tawa 2 capu pacoba na tawar entar tol lalu tapa pisawi agak je kong kanggo te rambutan ya anu ndo ye telu liter na coba na si liter mi kasih neli ye tandarogi ki ye tapa pisawi kemudian fa idza baragatapan sawila rabbika paragap jame si di jama-jama pinane gang ka telu tau narekonali oni telu tau sapa ki jamal lainnya jadi ko boleh ni barakna batu lapak de gadal letak loki batu rebange boleh ni batu rebang do gadal letak loki batu-batu boleh ni batu-batu de si gadal letak loki batu nong ko boleh ki batu nong de si gadal letak loki batu licin cenir mana kampung jangan putus asa ye boleh ko tu Allah binengena nang kadalle insyaallah boleh ko Allah binengena kadalle pada ciram pana banyak mata ye makanya bapak-bapak yang kayak yolo tak mana na rata-rata matandri pangkat na pura mani boting rata-rata malupu bola na pura mani boting rata-rata kulit tanah raja pura mani boting rata-rata kayak oto kanjak na mana pura mani boting ya na meteta ka manci pagaw na paboting waktu na dia uboti de gaga si kocak na sanganak boleh si kong kasi ko capu na petanggal 10 pak capu ni gaji padahal dia kagak baliki balance jadi tomo purai tiga barakan tetapi ternyata purani mak bini alhamdulillah nasabaya tu mak kunrena kami matu barakaku tu capak jari nabi bini tak ikut nawarak kengidu ye insyaallah pak barakah puang jadi makanya tu kong kepoliatan harus saling apa kau nak kata ni tu mak kunredu mak kau nawarak kengi agan baca maka dikuru polis sumanga mu iko ambo anakku ipo pasalama ke kadi balancai naweringa ambo anakku wanre marana silisa bola si bawa salama Nabi salam kesana yang lamario gasat tong-tong Nabi salamat nabina Allahumma ati mumpikan halapang pak dongan malaikat inangku ero Allahumma ati mumpikan halapang batuan malaikat tangkung barakai maka batuan labo-labo ku disesina tamal labo-labo nan dia makala apa sini dale na iso itu di nana na iso di mak na iso seolah-olah yero na iso maka semak di pola pikir lalu tanah napa pisau napa taruh di napa di lamari selama dia tak buka lamari insyaallah dia capu ya makro itu kebol ya to situ ko yering ba ka bana yering ase yering berre dapat tinro tu makun re yeriolo dapat tinro ya ko bang itu hayalal palang apa makarani puang pasawai ngakak berre kepada pada sawina nandre nalati capu ka tanai nandre alat ne capu berre ku andre malana sini sabola ko capu pak baraka kenga sabak poler pengala taala wale baraka na baca ni tulila bi quraish la bin atas sita wasif balia budora bahal bait alladhi atamu min ju amana min hab latoni min hab na pagkanya na tahan napas na nolak telukola tama kontra berre telukola mi sambil tahan napas selebihnya na lolo bawat tama iko penoni na sampo cari-cari na panasio selama dia tak buka pasio ni insyaallah dia capu isena ye makoroita ye kami tiap sebarakan insyaallah barakah kesimpulanna ananda kedua mempelai engkan itu rumus nana decengnya tak boleh nasabak maku ke makalipun ero dendre upoya maka dawat tuku kalau lono dia gak urusan pura mana boting alhamdulillah apakah mak bola pura mana botina yakka ka manci kepala sekolah 10 nak 2 tahun pura mana botina apakah mali motor pura mana botina pamali auto pura to mana botina engka anakku waktu na dia boting namun do anakku dia to gaga nande ka bo jamaah tu kong kami
Ye barakat nanti sangat lebih insyaallah nak. Pada Allah kita ini dengan bersama-sama menanya kepada Allah seraya kita doakan untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan kedua mempelai papole buah-buah jalimatun rumah taki makur jauh-jauh menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan tujuan yang sangat agung dan sangat mulia, yaitu litaskunu ilaiha. Jadi tujuan pernikahan adalah litaskunu ilaiha, yaitu bagaimana kedua belah pihak merasa tentram, merasa bahagia dan merasa senang. Selanjutnya sasarannya adalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Angka apa puji engka to asi pujingan, angka si pujingan ka to asi masing-masing. Ia nanti asal keluarga sakinah mawaddah warahmah. Marilah kita senantiasa tutup acara kita bersama-sama menajak kepada Allah seraya kita mendoakan kedua mempelai dan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli sallim alaihi. Allahumma tahhir qalbana min al-nifaqi wa sifarjina min al-fawaisi. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa sihhatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatin da mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Buapan nang lala papujin nasi pujin na dua botingin pada nang na papujin nama sallallahu nabi na yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puang aringnya anak wi jamakan ja tapa nama kasih sifat namin kalinga baca turu parenta macari parenta maca tu ma parenta. Puang aringi dale papi dale asagana totolino kung kadali dari langi ipaturungan ngipuang kung kadali dari tanah pacompor ngipuang mabela dali dapat cawir ngipuang macaw porkengi pak baraka sinin na jama-jama lino na patuju sinin usahana pasania siminin nasan na salamat lino akhirah upas salamat to pajajian na nanya tau hadiri na unrong itu salamat manang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ada monika atas sitina jagau are kita sipato ilak nagi mataku kan nagi timuku saya nagi jariku jongkan nagi aja ke papole atas salata kaluban dan kata putu ati marni tas sing keru nyawan atau pada sikapan maja saya atas nama pribadi memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.